kizira itwa abanya-Uganda no kureba ngo twargomboro barumba gambe byabo byo komeka bizimbe ibyo ni bizimbe wabo yo mbwigano yibikire kizimbe mwaba mu n'abagigimwe nka members mbasa kwimbikira n'ibintu byani byapate ibyaki nco nabe nimbagambira izo binaye ningambara ntitwe nkapate ya NRM ibyo kuza prioritize bizimbe tukagama ikateka amano mu kuteka umutebekana sapate structures kunka zitari zibizimbe abantu tukore foundation ya pate abantu tubahamye umuntu ahuraye kunzira kibina ceye umuntu akigiremo akiteke muravu abone kusheyumbikira kutari nyewuse ndezo barampereze nguzu muyomboro kandi nzi kuziteko mbizimbe hato gutomara mamuru ikindi waza kureba ingiri turi mututambuza umunanke ryo mu campaign zitu norebera abantu bemba gumambe kwasa ngo barumba batangatanga. For sure this campaign has been unique. No ikaria president nanka candidate wa parties zindi oreba na complaining nguranda kutika kutabangura umwanya gwa munazamu polisi yakugira ngo rabamanyu yani kugira ngo nozambara nabano than bypass oye chikuruti hati yuno nangoze kutegana sakatare kumujuzungu apana ba kugira ngo rabaha bantu waraba because niye mune keeping law and order so abantu mbe complaining ebimeninde ba mukutu akushire yini kimenare na mukutu gwanyu kugira ngo bamwangire yarabo mu cyaro yashishe bihingwa by'abandi ugunure that is violence umwami muhanzi webare mnonga bwa submission yawe akonka reka twakire na umwami Kabeho John akana abase kutugambira campaigns esanditano ezitwashiremo campaigns zinazireba atamukwasa kazinda nebare mnonga moderator cyo kubanza hazabari tumunamo muronje hariho ibintu by'abantu betenga mu ihangari yabo kusanga umuntu batamutambiye ikono umukintu cyari kuba nakora nani nyenda kwitsimba wa president tumushango nishimirire kwitsimba abo kwa n'ubugabe bwanjye kandi iwe uri umuntebe kuza kunzibera okugamba ibintu kwenda okugira ngo wakoze samani bw'abantu bakwire ko bataga abandi icyo n'umushango so mbwenu ninyenda kubanza kwebaza no kutabarutsa aba babire successful bakehandisa bakicerezwa ku kwezimba abo ahantebejo numpango munonga turi omwingu najibasa so konka babire successful bakaba nominated nimba korse ecya kabiri ninyenda kwebaza president Museveni uryo mwihanga abo kubanyumbere nindeba ahamwe cha abo opposition babire arahawe nazo cyaguranya kareba yaje abantu benji konka kareho kandi turebana babazura mbwe na hati democracy yo mu Uganda nibasa kuba nekeraho ibirige inyuma tinga nanye koko kukigamba hati almost ameza abergariyo ngaza kwa konka buri umwe nakore ukwa kwenda campaign ze naza kadara amobilizing aye tabantu nango bakorera munenshobe konka government bareka so ninyenda kwebaza government ya NRM hati umwami Kabeho uko kuwagamba abarenzi baziri impango konka bakande tsaba rumba addressing challenges ezikuka eziriyo band ndakashiraho kachika nje kugambere ninyenda no kwebaza opposition the way they have coordinated themselves umuntu nayabana yenda ngo akore ayakukoze senshobe iwe nka government so ayesharingira aho mu ruguto hati bahije police no kutera tia gasi umwe abamwe tubakitegereza nk'abantu becyane hati opposition nibasa kukozesa government enshobe kwenda ngo iyo eyihe hakaruru hati bwanyima umuntu wecyaro yare batia gasi nizenda ushingo government yabandi kandi iriya agitabwire so mbwe ninyenda kwebaza no opposition nangwa nyabaza n'abatezi bakaruru abo kuba mbere nindeba at least abantu batandikire kwega okumanya ukore nsobe nuta kugikora so why enda kugira ngo oyekoze sensobe ngo abantu bakukora ati nubakumanya ngwegi nensobe uriyo no kore no yendeze byawe so hata bakureka hati bakureka
umanya ngo nesho bito kugaruka kugikora ko gendero murayino nungi nishaba ngo campaign zezi zikweje kandi nakaruru kaitu kije kabe free and fair now ahechuzo cyambuza oti ebe bakugandira hakadara nibi addressing aji na community itukutura mutko now kuri gira manifesto z'abantu zobene kangambe nke ya president Museveni abo kwandi wa NRM n'ubu ebe bakugira ngo aba independent konka umunda noyebere NRM umunda nikibasika abo kuba niwe ndigira museki na terra basiki bona karuru ndemembo wa NRM shwari konka turwanisa n'aba abakwiba bururu bakateganisa bakatambi kono itwa ko bari umuhanda so hati nyowe nka manifesto nkazireba napo nibingi president inire omutsange cyo ukwisha konka kimwe omuriyebyo mugenzi wanjye yarakigambireho icyo kwiha abantu mu boro neshonga haza mpango ko uretsire obusinge mu ihanga konka obusinge abantu bagumumboro ubuno obusinge so eze sente nangwa nyunkanta kuzireba ngankuru eze za parish model nizibasa butaretera umuntu yargumboro konka harho icyabire nagamba ku training kwegesa kugushura umuntu wa burizo kumwihayo akamutendeka akamanyisa entasya ensoza ne maintaininga so have ijo ni step nungi kandi birene burumushika cyitu cyane Uganda so hata abazungu nibashuma okubara bikisente zawo mbweno haisha akakantu ko kugira ngo at least sustainable development wenka nkomuntu kugumemo kareho itumbarisa kuba biruraga abana bawe entebaziri kuba biri bataho bugi abandi bantu babahereza inyama yubaka bakwereza sipo ecyo masango kariyente zawo intukazi yazaho bweniwe nokoma hamizi so hazikeri ikikane kinacha nikegesa omwana kumanya ngwente zishe yamutsigira zigumeho ataziri so mbweno ku training omuntu nicyangu no basa kumpa bingi mbibike mbito munshako kunka nanta igire so president Museveni debire na gera ngo hari eki omukuri harumo kwegesa haza yakigamba hoje mbere ni mureba ni following programs ze na abe na kigamba munonga ikinde opposition aboko ningaru cyo kwenda kumboza omwami John reka tubanze twakire Evans echa opposition tukirete inzagaruka nkwe chance obase kuba no tushobora aboko ba president Evans bani wakwata kazindaro mchara Evans president wa FDC ninga shokwa FDC bendera nandara mapaba hata ryo mwanya ugwaramwo kubasa kuba na share rakarukonka ahatambwire enshongeza gamba nezikushasha bane Uganda owe bari munonga mutebekanisa eshonga ezagamba kugira ngo nuzozo kushasha abanya Uganda itwe nangwa twakira cyangwa kugamba cyonga nangwa kuruwambuza ote byakozire narishe byarukora nibyo bikushasha abanya Uganda itwe ntugendera action no kubebigambo tubyo tucyuruho ebe bya oye ebyo mwamize faya nagambe bya oye abantu tubakuza kurya oye ebe bwano biha abantu nico kare ninyenda ngugaga ry'amazima tugeta amazima kandi cyakitashikire najyo tujye ngutikishikire for example Museveni tinkubura kwebaza nyonko mu cyaro bugabe bwo kugamba okabumbu ago namazima abacharo tiro bugaba abachara watu tom position zamani atungo mu kibina cyanjye cya FDC ndi special presidential envoy yobwira omukazi kugere kitino sanke cyo inga position nkejo kikachi bakitakubasika konko bugabe butandikiro mu government eje ya Museveni ago namazima twiro bugabe nk'abachara but
wimuko kagira ngo we yarebukire ngo akarura akanwara akasinge cyo ne kishuba kandi nyinonyi no bukakafu nkozira investigations aba banta mukureba ijwirarare za NRM basi za yerezo nizigenda zipakira abantu zibihombe cweke bitari byo byebe bikuba bakubana baza mukuronda karuru ezo sente zukupakira abantu zikabatwara umwanya go gumuzeya kubanaza mukuronda karuru ne sente zitu zempa mushuru hatitwa kugira ngo sitwaka sitamere mu ntebe tukagera vunani ninga controller sente zo muhiwo mushoro hatitwa shangarare zitu tutapakira abantu abayayi kubiho aho kweyo nasore kukorese kigambo cy'abayayi kupakira abantu za baso kaziza okikarare wajo tkoye bakimuse mukono ngogwe no waine convoy impango echo ne kishuba itwe kandi ntutwara abantu abashikira bar genuine itwe echo kugira ngo rarezi tuzaba mpango nkeza Museveni itwe ntugena n'abantu bonyine abatezi bakaruru kandi abantu abeshicwekecho itwe situkupakira outsiders ninga kugena n'abantu turatire yes eshongeza wano gamba ngwimwe ngumukaza kororo nguniyo barangirira karuru ninyendo manyisa abanya-Uganda bagambira amazima ngwitwe nkabanandara amafabi tutwikiriza ubwa kuza kororo nubatuzibira ngo sitaza yo kororo na wararo habukingire noza kwihika ahageto bakushaba ngo rete barahaya IGP okiza nanka naguru kwende barahaya IGP oshangizo berwa taru mu office izoba wakuza kuronde barahaya IGP rareba nehwa obwire bukwata it happened on nomination zaha omurimbari nkika nomination zinasigana tebe kanisa convoy yanje nasigana gitamusente nomination zubaka nominatinga mpake shaha zankwate ezurare kutandikira convoy yeze kutandikira zankwataraho actually ninye nakingire baka nominatinga shaha 10 dakika 5 harukubura idakika 5 nkakwata obusente bwanje bunatiro mu nomination omunanko mu convoy bwahindira bukoziriki abamajuta bagari bagatwire aba deposit bazitwire emere bazaperaho tine ebintu byanje byafa so nanecho echo kugira ngo omwanya gwa kororo ngunimo mukugutwara gambera abanya-Uganda obagiroto muntu tari kwikiriza ubwa kuza kororo taruwa NRM ogaruko manyisa abanya-Uganda ngo Museveni kurunogera ngo akozirege yakore ntunguka takubire na kino opposition no mu Uganda abari kumwesimbaho tubakubire baro ati atuke twatuye nabandi abayapurayinje kwesimba bwa president bakambika 200 nimbiya abayapulayingira bihireye mpapura bakika 200 Yesu bakagumana batemanu ati yo muntu koroko zire ntunguka ababo kwakanisana barga habo kwepimo mu ntebe yawe dene kinde cyo kudivertinga abantu bo opposition yes abo kuba enshonga narebo ininje niza kwata y'umpango okubasa kuba no yongera kushoboka ninyenda ndukherezo go muzindaro ngamba kintu cyo kudivertinga abantu kiwano jangu babihangu babazibere mahanda ninyenda kumanya kuenda ngomanyisa abanya-Uganda iteke rya kipuro and order nurukwata aba FDC bonka nurukwata abantu yupu bonka no juro tango wa NRM arabagatiye tawuni araba korasi derunyo wa FDC o wa nyupu ngo ntozo mbitakuri ontozo majani ngo bunu nkavugana yejo kenduma ninga mbona mbugana yeshunchu chikoraki ninjira ngo ejo niyo diru ino butego bakuba bategirokwe so in fact muthereze security twava ku bantu bazibura kuraba gato mutawuna hense rukureba mbakatozo mu rutoke bakatozo mbibira in fact nyaraze kuntozo mbibira banza mpereze security rukumara otherwise aba police bambarana reka mbagambira in advance oraze kujya nguntoro mu kibira tinda tore unless mwabanza mwampereza security otherwise ninza kwenda chorus ninza kwatayo oshobore nshonga zawe konka reka tubanze tumureho kace konka kuturagaruke antuzagaruka no mwami ntebeki ne Vincent abase kubana tuteja mutoke nawe abo kubana we tumanya campaign zeza zipiremo kandi we nzuza kongera okwereza akazindaro antuza kwija no kwegitwa aho panel sabandi omwami Felix na ija kubana twegita aho mushweka kitu cya kabiri reka tubanze tumureho ntugaruke.
Uganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente umukazana kare kubaza kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka yandikisha heji uri kutera star 238 star 3 star 10 hash asimu yawe abwa shiringi 20,000 zonka rero otegerezo muncha ubwo kusingura sente nyamwinji ubwo rikwirebera TV West buri zoba buri kwehandikisa ni kongera micha yawe okutoranwa okwetaba mu draw yo kwangura sente programu y'umushonje hamwe no muneneserezo umuhanguzi naza kuba natererwe simu kurabira ahari noti 2 noti chenda anana mwenda emirundo y'urukweta bamukazano niko ne mcha yawe yo kusingura eri kweyongera. Omubwire bw'akaruru TV West neja kuberebera hamwe okurwa mu byaro okuza mu town umuntu teraneza bari kurundo bururu hamwe n'ebiganiro turi mu cyanga cyawe esha yona turi kuretera ebiri kufayo amakuru gaho naho na buri kimwe cyona eco murebi witu aine kumanya nituza kucumisyaho yekumira mu kumanya abo kubecera biho cyona TV West neja kuba nechikusyaho TV West nehinda. Nkanta kaza yo Kampala nkagera mu ndugo kubanza nakayo nareba Kampala naza mukono nareba abantu kubagamba nkamanyire imwe bagamba uruzungu runyankore nashanga abantu bagamba uruzungu rukutangaza accent zo ndeba ba professor nkashoberwa nkanyine sente nagure bizwaro haro n'empare zinaguzire nkaheza semester ntakajwaraga nagujya tukatine bizwaro wonoyijuka antikanjwari na watungire chance kanjwari nagure cyo radio cha round nazo hayi game nagure cyo radio nagura CDs mbwenu kanzo horo yanje mu university mbyama ntaho ya nashemerwa mbwenu amagara gagaruka. Oruwo kubanza woyine shukari haza okabura kujiragurira bukirikari notandika kureba kubi otunga nk'eki ekiho ego kizanka misho ohura wachindiro nkakahobora kwezaje aha obura kwezaje haza obwiro bwinji wotajiragurire bukirikari no basa kugenda omu surgery ninga okushemezebwa. Tandikisa bakurunji na simka program aha TV West twegiteho okurugoro kubanza okwisirwa katano okutandika na shahi mweza kasheshe aha TV West oboro kutunga biri kugarura mu mujinya okumanya nebindi binji imwe mutense umuringo gwanyo ko himuri kugira ngo bundi tukaje utakubasa kutambira tukaje twakubasa kwihaho urukubanza netubane tuganira habiragiro nebyo bwegese ebyino mugashaha yakadara aha TV West nehinda kandi turimo tureba aha campaigns ezaba president okuzira umunizi gender turi omukwezo kwa kabiri campaigns ziri kugenda misho okwetorora ebicweka byo no mwihanga
nitureba okuzi omunzi ba conducted ntwebuza campaign zezi ningashi ba candidates abesimbira bwa president barumo ne ba dressinga enshongezo eziri kushasha abanya-Uganda kandi nabwe ntwebuza abantu ba burijo kanoshangu hine omuringo gubahindwiremo okubasa kubana bacira candidates aba twakureba ubwiro bwahikaho apart from okugira ngo police kasacinga hotelezi president wa NUP yabe nararamo tukarebere challenges mpango ningashi mugisha muntu wateganisibwo kuronda akaruru ahabwa emhanda konka sofa campaigns as chiri successful tujengwa abanya-Uganda turi muntu irera okutestinga hari democracy yabinji bari kugira ngo bundi atera umbwijwire ninga konka tukuzombreak nadagambire ngo tuja kuba nitwakira omwami Ntebeki ne Vincent kandi ogunargumo NRM a secretariat omu communications department reka tumwakire akanawe ayongere kutangarizaho campaign zezi nogira ngo zirumuni za dressinga zinshonga z'omuntu wa burijo aninga sho munya-Uganda ebuzwe kumushasha yari mutera program yanda kutangira bahayo submission zabo icyo kwanza cyabyo nanyenda kutwara umugisha gwo kusima secretariat ya NRM ebembirwe kitini saru cha Dodongo na entire team yitu ya NRM yona habo kwembera campaign trade ya president ya Fraga Bera wa NRM abo kubantu bakwasibwo mwuga kureba ngo haba hentebe kanasa umuyihanga yona ahi president abuza kutayaya kandi kushaba karuru so bariyo bakora umurimo muhango munonga and I want to take this chance to thank them for this great work. Amutoka sa program yenda mushonda ha 4 principles into za NRM abo kwa president ne sahe jo bwaruye na tambara na shaba karuru na gendera 4 principles haza 4 principles ezo zizaza zigera ko 4 pillars ezeje shahar kwa addressingira abantu numucomanyaje abahagize ba NRM mwena ngo twine principles ina eziturana zitugoverninga ninga sene zitukwegamereraho omukorera abanya-Uganda. Principle yo kubanza twine ho democracy nango no opposition ya kigambaho president akabaha n'ubugabe abantu hatu burunta inobugabe kwerundi rumwe bembezi noreba campaigns Bob Wine kana campaign wherever he wants so omuntu wabutosha ni ubugabe bwo kutera karuru okechuzingira kansara okechuzingira MC5 okechuzingira MP okarona president wabo ejonensho ndi ya democracy tugaraka tuza tujara heshonda ya patriotism kundi hangari yawe abo kuba Uganda ejine tuchara twenda itwe turho hati nyecha kare tuturo ko nka Uganda erho ogo nabwo no muringo gumwe ogwe naremu egamiro kundi hangari yawe abo kuba Uganda niyo kwereza ibyo kwenda turukuza kuyiha America kwereka no kubyo mu Uganda omwogo gwa kandi ba pan-Africanism nicho rukorera na NRM government egene ne hanguha kugira ngo twatanise na amahanga gatwetorera East African countries aitu in Rwanda aitu in Tanzania nagaga gichizinga cha East Africa ko expanding a market so one oreba aha level yihanga nka Uganda turi best mu agriculture ibyo buhinji bitu ya Uganda kandi abahinji bitu bakora production ya higu ntwatwete ngo butari aho twine pan-Africanism then tuza tugirera yengere ya president nawe yarakusiba nagambira abantu na twiremo ya social economic transformation kugira ngo abantu n'umwamizefu ya kigambaho abantu bagire sento munshaho abo ko wotine sento munshaho government yo neza kukora ubuto government neza kukombekera ishomero neza kukora irwaro konkiyo nkumuntu ashobora no boy no bwiga ashobora ne sento munshaho zo supportinga no bukwana kuzo mu irwaro se bukwana no mu transport yo kwisiya government kegenderteyo ekuteriyemo bazi konkiyo no basakwesiyayo aho no twine social economic transformation. Then angwe 4 principles ezo hata nawe tugaraka tugeramu izikweta pillars nazo zegamire principles za NRM
umupira yo kubanza twine mu unity umwe akwa ncho kurebera president nagira ngo Uganda nensemwe country y'abantu bamwe unity kuba hati waza ncho kurebera president akemera he bintu byenganda ebe bintu byo kujya gwero madini gakaharana gari yakabihaho ya leta ishwa kwetu umwe ejo ne pira namba yo kubanza pira namba ya kabiri ya leta ho ishwa kweta development na hariya action ya social economic transformation he kwegamira development hati president abena bagambira abo kuba nabugana ngo government basa kukombe churo ruguta iwe kiya kombe churo ruguta har ruguto rwarabye hoki okuba tukuza kubyama ruguto ekiya kombe cherra iwiwe nkumuntu uruguto rwarabaho no rabye hoki kutomukatari aho nho yihizire nshonga za PDM hakize nshonga zemyoga kuyamba kureba ngo habahe intention maka ni wagira icyo wabuze pire ndizo yatekaho demokrasi nene yegamereriya demokrasi haza mu cyo kushanga ngo buri muntu wena ayinoga wo mwihango okukora ikintu cyaro kwetenga turi kugaidingwa supreme constitution akwa NRM ibintu byone byo gukora nebukora under guidance of supreme constitution dene cyamuhero muri umupira ya kana umuryecho armishwa kweta security n'ekintu cyukuru munonga nicyo kureberaho ndebesha Somalia beba Congo no bakwa bine demokrasi kushaki konka mwini security mwihanga mwine mu butebangu tina bindi byona yifuza kwizera so NRM government eyigamire hashinze cyo kugira ngo ikumo businje egamira hashinze cyentunguka egamira kintu entunguka nyuma se ukombeka nko ruguto bakakombe kirishomero yegamira kintu cyentasiya umuntu wabutosha gire sente nco kurebera hatu betwagira kakabiri ko mwana ndagatekana hatu kakagire hansi munonga abantu mbacuguzo umwana konka wareba hata abahinja abagiro mu kwinga umwana almost burka yegene geza kugera iki cyo mwana hambuga okay kugira ngo habe sente mu kwakabeyi kakwiza kayamba abahinja na nihanga dene chinde chinkwe nangarike shonde ati aba opposition aba nomanya wano hakansa noteka kureta ukubiha biha kwicike kwa cyahiguru karuma kace intucheta rhetoric of reverse psychology yumwe amezefa no chumani mwono reba ngo umuntu ahaziyo nasho ku muhanda noteka kumucyamya mpaka umutira umugoro kwenda so ndiyo nimpendera ataka akabeke bintu kagira higuru for example nkamati na numwana nebindi hato position yarge yaje nga ate bintu kabigira higuru okay ukwenda umutebasa program kizabe si jobo yabirata yayiro muri kiruhura akagira ati mweni akacupa kamizi nkagura singira 10 rita yamate nigura singira 3 hata matigagira higuru na nebindi bintu kwiyaza higuru hata bagaruka baje kandi hata Uganda ketembesize bintu bakutuma ngo twiguru butariga East Africa we bari mnonga tukuzomuka humuro nadagambire ngo omwami Felix naija kutwegitaho Felix ayisimbire abwa meya ubwo Rurembo Mbara atine kibina cye byo butegereje reka tumwakira twakureho akandi nawe abase kuba natucencura amabu convention ngenyingi yabasa kuba nazurikiza kandi na nebindi na following omwami Felix twakwakira akazindaro nakawe we bari mnonga bwana moderator nchereza nsime management ya Vision Group okumpereza umugisha ugutarwa butosha kiziregambira abantu wijano ronda bine faces nungitimbarumu nangwa n'ubwenge thinksinga bakutoreba konkana gwo guri umugisha ngo mutano nko kuwagamba nabanyeta Senex yagaba kandi nyesimbere ahantebe y'ubwane yambara site nyine akabonero keshaha ecyo kumanyisa ngo ubuntu bwire ubuturu kwetenga impinduka umuramwo guno mukuru munonga abo kwa ni season kandi tushemire kutebekanisa abanya-Uganda na no kubashobora ebishemire kuba nikiba nikikorwa nangwa ngo kumuramwa guri icyo kubanza nyenda kwikirizana na batensa baragahigura binji I think for the first time kurwe nkumibera nagumwe nubwe turiyo tushanga bo kureba campaigns umuryango koreza bakwete zihorere oyereho
actually incidents nk'ibire zinarebere hariho umwanya gumwe oguba blokingire w'ekitinisa cyaguranyi onka kikabaho gumwe kandi ugundi umurundi actually basharwa w'ingutu amizi ikindi kutekateka ngo bundi tutukubasa kuchibraminga ruling government abo kubinjura negwa kandi tuwe nantamanya ngo ni season ninyenda nguna security nayo tugisime obururu bwinjo bwahwire uko ukaboreba umuntu nakoresa amani no korabe obundi constitution emubugabe bwo kutaho ubusinje konkoreba amana gwiyakoze sa gogaryaga inkumuntu aruko reka ngo ahine bigenderwa bye ubundi ngakandeta nanka namuharana atari kumwenda konkate kitinga kirebere nikibaho aza nkabire ni nshaba ngo cugumizemo reba nijo nupe kargaha yigura offices tindarebere hotia gas nemwe tindarebere wa nup nomwe ari kugira ati government ninga security hino kuyatufunza yatuzo bwikizo nke bituirebero so icyo nyenda kukisimira president nka commanding chief nangwa actually na army commander okushanga ngo bagereze ukuhereza abanyayuganda freedom kugira ngo buri muntu abase kugamba ikimuri yahamutama rero okutorana ninga sho kutera karuru umuntu atera karuru ahabwe inshongezi wamushoborera nebyo uri kutekateka gukora kandi icyo nico cyakwira icyo gikuru abo kuba ijoro ngarebo ikintu no patana na sheka ari kujya takwenda ko bokavuyo mbene kategereze emuguza kutugambira atabantu mbabo baroho mu bagambire program y'imwine nemu kwenda gukora and indeed most politicians abatuye no mu Uganda umu nibimuka ahabwe excitement atabandize kushitama akanalizinga ebizibu ebyihanga rukurabamo nanguka bagabano yoreka nabantu amasiko otunyoku nakutunga office nintegateka ngo ikizibunanga ninja kuchirondera umbazuko ikizibunanga ninja kuchirondera umbazuko ikizibunanga nichiretera uko abinji no kugamba obundi government kwebo pressingere konko chimubuze bo pressingere oshanga tine atakubasa kuchishobora ariho yes necyamazima ariho ebyo abanyayuganda barukurabamo ebikuteganisa konka mbuye ntategesha hani nyangu twaturi discussinga environment ya political season okwe turaze yabo kuba abakunde abantu bacamanya ngo ibyo nkizere kuvugamba batadika tugambe season na karuna campaigning ukweri for me I want to put to government iriyo nekoreche mekora okuhereza abantu umwaganya buri umwe karonda karuru nko kwashimirwa na karonda ekinkwenda kwikirizanaho no mugambi umwe ayabanza kugamba of course in strategy okoreka abantu okoreka ensingo y'inabantu okupakira abantu kabiho umwanya ukabatwara umugundi icyo nka government nekikora aho kubine capacity iwe ko kushanga utari kukibasa iwe wabo utakukibasa nka political party nchimanyisa ngutoine capacity then nchimanyisa ngutoro ready kwesimba habwa president so webare umwami Felix ahabwa submission nungi konka nanyenzire actually nation ngeyi wagambe kugira ngo environment ya campaign zakarura mu rundo yes ino kwehindukiremo nanyenda akazindaro kakwazo umwami Zefreen otuganzire ekirese hazaho change bango niki okushanga campaign is at least ngasene kisokuya submission yi ari kusima government tugire ngo abantu bashobora kigumnunga politics ninga icyo kubanza cyabyona unkirize mbanze ntereze mu tumazima ngo NRM ntshomba abantu tubiha umurije nendizo ningo muri kise zindi kugira ngo baze aharare ya nanga icyo tingu cyikirizana nacyo ahabo kuba campaign zit nubena ngumba he strategies tukoresa by the way that's what they are eager to know chukwa chabina kale maybe to give you light decentralizing it was taken at district level. That's why but district tukora mu campaign name official then hasigara tureka structures za NRM is to empowering jiri na nizi turi ku empowering kuri ngo ba taking a charge led by the district chairperson na deki yeyi so abantu abo kubambaza ahalale abo ni task force nke ya seki
eyo kuba neyakira uyo ni president Museveni nuwiyana akuba nabali ali state duties argo mu meeting nanga na meeting aba investors nagire biya commissioninga yamara agaruka mbamba taking a charge kurengo habaho buteka umwebemezi yaza kwiza bamwakira umukikinisa cyeye ayizagambira abantu baba bakumanyisa ngo ntushomba ona mazuma tuza kushomba tushombe sek member tushombe secretary general wapate nini ubwo kuba nindeba kutukumara campaign lare yamara tukwa buri yomwe nagarika yo mukayeye kanyombe nimbareba aba bantu abanumbagamba tingumanye bumba biye nyunye na ngumpirize evidence ungire ngwizo kutwabetura kabera maido ninga torna paka bakareba umuntu wana na kapiripiti arna paka ninga bakareba umuntu naragaka stese ngo arinkahe abantu abariyo bari officially deployed kureba ngabaho buteka abantu barya manyikizibe cyabo lare zabo zirimo bunanke mbaba hasent they are facilitated the government the NRM government gives them what budget kuri mwarebera abantu banyu ubwo wa independent nabasobota kimanya abo kubaru wenkawe aro ayisimbire nkawe na family ye kunka munywanu wanje uko wa FDC ayine budget namwe nabantu mwana mbetara ari mutakubarisa sente zabo tingumanya mu kuzita abo kuba budget ru kuri umurebera abantu wakireba aba echo barumbagamba ngo nshomba abantu kikiri ekindi ecyamuheru ekinangira nkunterezemu munywanu wanje yatandikire kumisigaidinga aba nanuko yatandikire is campaign zizitandikire tine police ya brokingira umuntu police ne ku directing na here's example wabanozo muri mbara state ba kugira ngo rabanoza na bypass haro economic activity nagamba economic activity na activity munegenda umishiri kuganyira abachi abatuze ba kugira ngo umukizungu haruma katare abantu barumba guze ibintu byabo babyanikire nakatare utunyo utingwa nakora abanozani nyinda kurabo mukatare we tell you please no stop you pass ya okono wa blocking omuntu umamize Senex kat tumuheda chikemwe namna kubiyo eda chikemwe ati eda chikemwe shobora changejo twachire kazo kwete bekazo actually nyona ni ntekate kangu zefa agira umutima murungi ayicirize agaragara yamazima tugagamba gari kiri cyishuba tukigambe ecyo kubanza okubrokinga bobo wayine cyanagamba kikarebwa TV iyabira aratakashira atari nagati yitaho nuko ari kugamba bamudivertinga kandi icyo nagira ngo kikabaho gumuti cyaburijo ikindi kinani nyenda actually nangwa kushongera umuci yagamba nareba ivasi yashanka ya atacyetegereza akaruru akuturiyo ntuzamo nyo wahabwanje nintekateka ngo president ari kuzakorera next twamumanyire icyo kureberaho hati ijo baryo mugaruka primaries omu structures zonka ngamba city abo kubanyine that a jurist engine nabantu enkumina na bena ba NRM from LC1 okika aha city level abantu enkumina na bena so kibanyisa NRM nk'ekibintu already nabantu enkumina na zingayi n'uburi enkumina na bena obwe kuza kutandikira so booked hatu wazo bwa nomination ukata hunitwe for example nyoni independent but ni mpagera president Museveni abo kuba ecyande mise kuzo mu primaries nebizo bitwa abindi dushanga mu primaries konka insiyona nekimanya ngo nimpagira inari mu kekibindi so akarura kanje na nabahagiza banje bona ni encouraging kutera akaruru ka president Museveni bakantera kanje ebibinde bi opposition yes nyoni norandi yoni mpagera cyo kugira ngo tubahereze umugisha bazo mbantu hate zefa nico ndugwenda ngo inshare wece cyo kugira ngo hatunyo bona kwatumzindo naza kubiha ahubwo nyinturi ngugambira amazimo abantu bareke bagende ba facing abantu already or confident ngwe numbers zo yinezo booked already nizikusinjisa konka echo tikikumanyisa ngo pressing abandi ningo bimu mwaganye ko kugira ngo bagambe nabateza bakaruru obuba ukibire nikibaho bakabanyigeriza tubintu kigamba hato kitariho nabwo turiyo tukigamba taruho umfat arafire ngo habuzire kimwisire ubundi nabo ko kuguma no ba pressinga ubundi akababuza space no bwanoza ko basinga genuine hata batandika kwe kwasa nora akatuzibira kureba abantu akatuzibira kutambura ico ninja ngo hata twaba tucihireho nindiyo nindeba for the first time since 2001 president Museveni arakuza kutunga karuruke akari genuine akabantu bamuterire bekundire hatari kunyigisiriza bana tubitiza nanye sebo bwe nabiya
webale munonga mwami Sedex kandi campaign zakaruru by the way nzugumizamu President Museveni twatwagambira ryo muri Amuria Kasivante Robert oguno wa NPP ariyo mu district ya Kariro Robert Chagulanyi Sedamo wa NUP ariyo mu Padel then Mugisha Muntu na ija okurondera Karuri Zoberi umuricira municipality Nandara Mafabi ariyo muri Lamo no wa HBNH FDC Mubaraka Munyagwa wa MMS na ija kuba ariyo mu Sebagabo then Frank Abolira ubutayine ku campaign zeri zoba kandi Joseph Mabirizi na ija kuba ariyo mu district ya 10 twaza kugaruka tumure ukace akuturagaruke tuje kwacira okay kahumuro twaza kuba tukarekere tubanze twacire umwami Kabeho John kandi twarwa Kabeho John tugumiza munana owa Madam Evas Kabeho tugambire ekinduiremo ningashi MPKG ebyo mu campaign environment wagerageranisa n'inyuma iwe notekateka ngo nitugire ngo abantu betegerize aha murundo politics ezihange abantu bamanyire shonga bwenshi bashemerere kubambarunda umwebembezi kananka cyo kubanza nyowe nintekateka itwi abatizi bakaro aine ikitwegire kumanya ngo umuntu nabasa kutomeza antomuke nkizemu bankwate ngubuneyo mbwene nyeje kumanya ngo ogumuntu kananda kukora inshobe kaneza kugizamu we bakabara kumukwata nyo bakankwata ngagwe arho obutubatirindira karuru ka sek President Museveni akaha point hazanyo nagikwata tingumanya bagenzi banje babaje kwatsi nkoko nagikwatsi konka kagira ngo ensonga eyamuretire nazo mukishaka empango no kwiba karuru so yagaruka ya commenting ndizo yareba abantu abahangu bakasingwa abingi haza basingwa babiri batine mani ngaba kino mwezi ngaba principals barinose nabandi ababiri barho abarigire so yaje ati nyoko nareba abantu haza kandi bahane sente nyingi kunka abantu bakaba kwate sente babura kubahakamo bajya ngo kurigiro kunareba abantu abateze namanyisitu baryo mu kishaka so mbwe narho okwa abantu bizire baketegereza ngo tubashimirire kuba neba campaigns nizo bategeka ningashine ziba ngichoborende ukusanga komuntu nashungwa nizibashungwa nashungwa niba mushungisa niba mukozese bakwenda amuheru nakore inshobe bamukwata wenga so babareka and that is democracy so na president na government ya NRM ningashi security ereba bishogo muntu kariyo nakore ibyi hati nyofite nawe namutahira akarura karuho nako kanakafa in fact strategy ya some opposition yebiri nemwe no kugira ngo bikoze seshobe kugira ngo NRM government hate barebe ningashe nangu bakoze bakoreshobe kandi bakwatanise na polisi hat polisi nayo eretebe motoka byayo e blocking nguto etereti ya gas hat government ishashure ite musente na polisi batunje sente abo buvuyo buri kurga opposition hati usanga na ya program ya now nyowe okutekateka kwanje mukugira ngo itwa abanyayuganda hati wakopa amahanga againe democracy no shanga owakora enshobe nubunagwa ni supporting kunkoka kora enshobe ku blaming ikikubayisa ngo na blaming candidate wanje ahabo kwikora enshobe yakahenda eberagire byashimirwa nagendera hati akaruna aba yakwita notekwa kwegendesereza kukora ebyakubasa kuretera akaruru azironga azinyonko mu Uganda naye tegereza icyo shimirwa nokora naki following so hati nimbasa kuba nyino mwana owanje nayo wino wawe Elias hato mwana wanje ashobye hati nganye nkishi ni manyango mwana wanje no we yashobye nubwo wino wawe
kandi nangu wawe nje ntoko mwana tiyashobye konko wanje ni washobye so penalizing nkuteye so konka washanga ni ntonganda omwana owanje mutiyashobye kandi nshobye ninjireba hati nimba ntakwetegereza so abanyarwanda bakugukire betegereze so baremesa kugira ngo baforowinge orukuza constitution so nicyo abantu aba basima aba opposition niyo ni basima abo ko batabakine nabo urwanzu oroberero ecyamuhero twakira madame Wefasi twaturi aha mutwende ntunguka nutwenda ngo ibi bintu bya president manifesto we no rasinzi ije ebe eyambe umuntu wa burisho bitari byo kugira ngo nubabigambira aha campaigns niba ni icyo kureberaho cyo kubaha karuru then bakisinga mbene bankaturu yabo yo kwate entebe then bakisinga manifestation implementation erema kandi umuntu agoma ariyo mo so nsaba government yitu ya NRM kugira ngo aba bantu abari umuseke abakubasa kuyamba president government officials ni bingi projects za government ni nyingi structures nko ku bantu bazigamba nazo ni nyingi aha district na handi so bayambaho abo kuba manifesto ya government ya president ya NRM nechi so mbere president yanajaha ikimaisa nguneza kushuma umuroko government za district so implementation ishemererwe kuba ababo benyine bagimanye bagistudinge bagetegereze point yo kubingo boro yerye ya president umwe abandi batagetegereze no hakuba kuki government tekabasa abanyarwanda tubakabasa we bari mnongo mwani kabeho John akazindaro katukakwase Evas kandi uko kuwahura abagamba barugahiguru barumumba simba already opposition ekihimbukire ni cyabo kuba tukaturebe tano ninjo mu opposition barwana nabi byo kwirinda nihije cyana kiriya konka murundo nabo barumumba kora campaign zo busingi opposition ekihindukire cyo kureta tutakirahanguto ntuye karakasa tukega ngo ubwenge n'uburyamani so tukahindura slogan yitu twachikoresa mani ntukoresa omutu then I take a warning to NRM people abakopere manifesto yitu nito tukandikire n'umuramwa gwo kutaka sento musha ogwo kumanyisa ogwo kumakinga shwangu munya Uganda yataka sento musha fixing economy money in our pockets hatu buruho kuza kutora wa NRM ari yese baramuramwa gwitu ngunanda buru munya Uganda gira kasente ekiningira nguna no mateka tikishikire amaka chikwa ko kuvunanwa ba president ababo kope manifesto zabandi ningira ngo basamoninge NRM president ari ko mukoperezo dene kindi kutwe tutine mana ba opposition nko ko mugambo omwe yagamba numututerera cyungu tutarabahitura kwenda ubahimuriyo no mu protecting against nka manifesto yanyu kumanyire ngo efire hatumwagergaho kumanye ngute kubahisa karuru hatumwagergaho mwazayitu mwabanu yo mwakozesa manifesto yanyu ya protecting the against tindu kugicengijo president wanje nandara akariyo naronda karuru yarondo muhanda go kuraba mugwabura oruguto rukaba rufire amizi gariyo ngagenda akabaryo mizi nho yabira riyo natambura kuba motoka zikazita kwambuka gukora ki kurabaho ahindu gambera nobwo arariyo natambura murarize zirukwe myanye rukwe yongerayo abo banzoreke ngambe wawaherezo nobwo arariyo natambura myanye eriyo neye yongerayo eshahega rya treatment ahamizi gabira rubasomere mu kubabira tino kwara crossing hato mushija mukuru nandara ya rubasoro mizagwa karware bigereshe rya treatment kandi abana ba primary bariyo bakore exams abana bato abakora bo mizago burizo so ngute zumuru protecting again eze nguto zirayi ijo nkabandi imbarira stand kugerambura site yanje niko mu cyaro nashanga taru mashanyara taru mumizi
najya nturuyare nteke chweka chituira murimba rasite ngo nuko tutuire ntumwe umushabe munonga kunda arabeho ngende mbagambirire cyo cyaro nacyo kitunga amashanyarazi na mizi so hahakiriye byaro omusitize bitine mashanyarazi na mizi hatho mucyaro nkabuweju omucyaro nkabundu bujo president wa andagire kuzayo hamure mabwe ngutombi president mugisha muntu wa national wa antindu kubimanye bye byanyaba andi konka nikimanywa kirya record ngwagire kuzabundu bujo nantoroko ahabwe ngutombi eze NRM riyone bihangwe kozire hamure migenda kandi nkigarukiwa mutezi wa karuru omuntu kayaremo kuza oruguto kandwe rwamuzobera kuza ntoroko na bundu bujo iwo bwogecwera ngwe yabura sente ngo yabura amajuta go kumutwarayo ngo ari frustrated iwo niho kuba wamutumire kwesimba bwa president ejentebe omuntu we okunoja ngo buryo umwe najibasa nanye nkabenge simbiro konka nabantu ari kujibasa nintekwa kwerezo muntu ekitinisa nambwe ninyoba candidates bona besimbira bwa president notari wa FDC mazima isari yutiu ni manya ekirukutwara cyone kirukwetagisa kwesimba bwa president mtendera yone yimukurabamu mazima tinyene ahindu kubaso kwimuka nkagerega presidential candidate okuba murabero mu rubyingi mu Rwanire ntaro nyingi mwasingura byingi nukwe kuhika position zedu so bantu mwabatezo bakarumutagaruka kugerega presidential candidates okuyija abantu kwe wamwakira wotakwenda kumuha vibe yawe ningo takwenda kumwaniriza iwe yehunamire ebe byo kuza kumushoka ebigambo kugerega birugeho Madam Evas turebere campaign zenyingi buri president ahakuza buri candidate abantu bamwakira bahurikize byakubagambara bamuvuze buze byakuza kubakora at least ni abyinji abo kubatwire to following kandi tubantu birondereza okuteko makuru bitana no koreka bakanditse kuba kutambara abinji turebere no bakira ebintebe tinka rebere ahiba kujango uko kuwano gamba ngo abamwe baba bati ninga abantu bayanga kwije maybe haro mobilization eri kuburaburo shanga abantu batakumanya munandara amafari zoberi naza kubari yo mwanya kana ninge cyo mwanya umushahezi inako bari yo mwanya kana itwe twaza okukora nuko kwakubena ukoreta abantu wowe necyo warakozira abantu bahurira ngo ijana bije tokuza tokwetaga kubapakira kubiha hani itwe for example FDC tukozire sitakagire mbwebembezi nikimanyisa ki kutura kwate ntebe hatubwe ntukore bikusingaho amaramizo president wanje namazima gombekire nandara amafari amaramizo agombekire kandi atarukushorora mu madini amashomero agombekire fees z'abantu azihire ebyo atakushorora mu madini banyamwandu na nefuzi abayambere atakushorora mu madini amagezi waba nogendo kora akurakurana nagwa bantaga bahire kandi atarukushorora mu ngano yes bosimbere hakati tubanze twacire umwami Vincent agumere nanjira information yagumire nanda korabyaho konkana bwe ugumize muko saka gishako submission yawe now nyinake nanyenda kuterezaho akomucyara Evas yaho nagezaho kugambira abo kutureba n'abanyarwanda bona NRM tuturukwezunusa NS slogan ningasi kine kibine kitwegamira hitwe NRM abo kuba nanakushoborire pira ya socio economic transformation neyo kureba ngo umuntu umunyarwanda bone yagera kasente mushako mwashe John nimwe tumwe mwajukopero witu okuwe NRM turi ine principle urinjangu nesho so umtosa program kutukuza protecting gains armaka waira ko kugira ngo ahi gains azitakikireza kushika tukugira ngo tukagira ngo protect the gains because everything is in order hine NRM aheta kikire kwata kandi kuza kwata that's why to in a manifesto actually umutagaza program isi bina byo butegeke bingi nebireta naives bizeta political naives zireta okurango umuntu yarga haraine yar kubana atora na munongo mu kuhemera kintu abatozo mu haro gutaru atezo naives nazo kugira ngo hatu ngogo mu cyaro cyanagamba
arukoreka ati mandara mafaba kozira tana yanga rashaba korira wabo kumbya ubundi akorira constituency yabire na rugamo konka abanyaganda mbenda barebe manifesto barebe cyo mumuriye n'imbagambara kiriho mbahandike nimuza kunkorecting ha hine kibine kindi cyo butegeke kiri manifesto written abo kuba kutwantu shoborera abantu mbenda barebe kwenyine cy'umuriye n'imbagambara president yana addressinga naba inoro papura roho summary yitu ya manifesto arukubaga abantu wenda tukoreki atatu ikaha abena bagambara skilling hub z'amashomero arukufana abantu arukugera ati nyewe nkatamashomeraga kugira ngo umwana ine ntaranta arukubasa ku exposing ntaranta yo mashomeraga akiza akakora nkentebe nkeza akakora ibintu byo kutangaza ibyo mukono atubwo no wanje atumuto mashomero ganje ga skilling hub so bijanje manisa president cyari nakora ari nakikora abanya-Uganda bona kandi kirina no mpepa so umtogaza program chindi kwenda ngupabureho aba opposition mwene bizaba dona bizaba zo mukagugwa iPod beje ideology of leadership ko kugira ideology ya leadership nkena remiye ine hati ni yokopa that's why president Museveni kuza kuzo mukishaka akagwara minister arukumanya ibyabe biri mu government yobote bye bitashamire na yiza hashime kutandicha konka wagira ngo zaharabazunga cyagura nyobo esirakanga abamandara mafabe nubwo bizira n'abagini so washanga batina ideology ya leadership no gukwa kwasihanga mbarihirika noteka kwegamera ekibine kiri mu butegeki order kuchikopa ahabwencha abantu bakiremera katugamba security tutwayanga ihanga ryo rusingi ntugambe byentasi president ari natibekana sihanga ire na byentasi PDM ari kujongera musene konkimwe kimwataha meza abatezi bakarure kibarahurure nkanyu mutezi wakaruka jantendeka kugena na FDC na RNUP choni chi ata bante cyo kibakurakinga konka kano jangu mwegamere na remu kakopa mukarebi yayi mukarebi turiye ntukora ni mukageza ubundi mukabire future leaders konka toro kushanga mutaba future leader mutaba current leader mutagira history mutaba historicals sato shange NRM yagumiza mufo amwaza 100 years so finally webare Vincent abo kubanko kuwagamba buri kibina chine manifesto tinko endaho obundo jirengu patikana ngo bunde nawo bineshonga zabo eziba kutambura enareme neshonga zeze kwebembeza kandi nyinje nangwa twashanganize enda kushanana na kamadam ivo kuyagamba eza FDC ezo kurwana sobwo kugira ngo boro tukoreki tumareho achimwe mu ihanga twine twasagaze dacika 10 tukazom break konka buri umwere kamwe dacika 2 Mamisenix Chizaka Zindaro edacika 2 zefe dacika 2 burgomwe tuzom break tugaruka ati enshonga ya manifesto yo ni intekateka ngo buri kibina kine manifesto yes okwiyaho no basa kushanga issues ze kwa addressinga iwe nk'umunya-Uganda ninga k'umuntu zitarebeka nkezo kukwata konga buri kibina kine manifesto ekindi niyo ni nyenda kuretinga Museveni nka president nangu mwe na cabinet because kinji ne bashitama batensa bagezaho kugira ngo ibintu bikabanya-Uganda konka abebembezi abendengwe zinde za hansi babantu bo bareta ubuhereza butahika abantu cyo kureberaho ngambara siteje yindi kwenda itwe buri mwaka tutwire nturitanning sente zagaruka mu treasury kandi ukizagaruka ngeye basiyanagamba ushange nguto zitariyo amizi tugakireyo amashanyarazi tugariyo buri kimwe cyona kiriyo mu mbera ndo munonga kandi ukizakorora ngo site ya returning assessment nkase ari umwaka kubagariza 17 billion ogwijo gwa wiro gwa 2022-23 akagaruka 6.8 billion kandi abantu barikwenda ubuhereza so niyo nitekateka ngwate no bujunanizi bwabwitu ngabatezi bakaruru twabana turonda bebembezi tubanze tutera bebembezi tochi turebe intekateka yabo because aruhinyicereza obundi nabwo inkwija kutana na zeva government eri kubera yo mwebembezi ninga hatinga political parties zine manifestos konkiwo nkumwebembeza at your level osheme kuba no shitama abuka ni ukubone no mugisha kuko mbantu bawa hanze ukamanye bizibe hibiri so ejo eze sente kuzarabene zija abo kuba wareba nga budgeting process so ku budget eri kutandaka nergo mbantu bahansi babano bamangu ko rutindo rwa kanyiti turuko mwene mwahiza korteko mu budget
memba wa parliament akarufollowing akarangurwa harabamo izi sente zahiza kwija nayo ziraze kwija mbe muronzere kare contractors musayiningire contracts nabo esente no buzakwija ntabwo ebiro bice kugenda konga zashanga mwahirize kusayininga contract njye mayisanguzo committed izo tuzuri kubasagarika so nitwetenga okuterezamo aha leverage ya hansi ekindi echamuhero ahanshonga yeje 8 trillion tugambaho eyo kuteka sente omushaho government ekizire kinji kutryinga konga nintekateka ngo mu approach numwebire necero ubundi kushobya hati na munywani wanje go yayakigambireho eze sente za PDM nyongo umuntu ngabanta kusupportinga nangwa government hatukogere ngo ekarwanisa eri okumukurwanisa obworo ngato kwetandikira program eje ya industrial hubs abane kabato mu mashomero ekaba traininga ekimara kuba training ikabahereza skills as environment ahiguru nayo yagabeteri ire kurunji umuntu no gukubata mu yirejo miliyoni mu yituru kugamba konko ukamuhereza skill abo ku engineer permanent tero murgaho ukagaruka katerezo n'imishoro okuturu kugure bintebi no kutukwija kubuza tukaha expanding obutare no shanga umuntu arikwekora cyakwekora ayihamwe senteze azito munshaho ariko time edacika zawe za kwata konka Zefrin turebere umwohereza mutachiro kwanza senex nguko yanagamba manifesto kazuruho ekwenda korwa konka bwinjo bereza mbere makutaye umutekanisa program nanye na munchirize intereze maivasi yazo yabi hajo nani nguma nimpura omuno ngenda chikive chikeze ichiriza let me be protected in manifesto itrukweta protecting the gains I need to clarify on that. Protecting the gains, it's a slogan. It's a slogan. Not a one Uganda, one it's a slogan. Ekinyera mutstede the which. Akwaya muna byabanya Uganda. Ekindi nka FDC party ibamba gamba ngu tibine funding bine funding. Abamba bahasente akwa gwagamba structures za FDC nko muri imbara no wenga. Wanchenge. So at structures zabo sendo mbagumamazo nyokingwa ni musa by the way mutamu na turebe munyegana muna turebe wa byafura wa kibono wa nyakayuzo ogunimba mwina nimba ni musangaza adaerena arya mucomo na kaso nakakufuka mwenu mwegende serezi yo kusanga no mukurata munaza gumana kuzya sente mbazabaha structure yabo buru structure itomutebegana sa program as the NRM we have 3.6 million people in our structures already akomana karu kur a RC1 with RC1 tinemu structures abantu 55 wachire abitu in village out of 72,000 abona nabateze bakaru bona bakutera president Museveni na NRM wachire structure ya FDC na nyimbagamana mbaraste basigize mu vasuwenga kuba remba mereza percent kapati azerizo ncho kureba kakwiza nina nabagambi itokutukuza kwiza president ninga candidate kuti yaza kwiza nasanga structure murinze. That's why we are organized. Nasanga owachibona ya leta owakasana ya leta owa mkonigana ya leta owa bugashe ya leta bona begita buri umareta abantu be yabayine. That is our plan and that is how we empower our structures. Konkawe echakuja ngutayine numbers na zarare ayesanga one byoma bibiri na nemotoka ze yibiri na wowenka na nomuzindaro hata izagumana yikwasa yenaremu ngutamima chance zefa time yawe ya yes manya nino we need to clarify nzagaruka kuteta ino umuchweke ekindi twatwirenda chikibiri biro kugira ngo tubase kubantu balance twichirizane mu program yiteji tureke kumantu jebembeze bishuba abantu bagambara amazima eva nimbani nkurebo lya mucomo ya wada erena igumugambara abantu amazima musete za FDC nyo kuziya wenga akazindaro katwereka beho na wabase kuba nahayisho ngazo ineda chikibiri yabare bagonga ndachikibiri kanzu kozese abo kwa zefa no sheza njaz kwatamu itena ninyenda ngo mbagambire manifesto za ba presidents bita butwine ka presidential ba members babo in structures ko ngaro habatazine bwena ngambara ka in structure kunshi ningaba abamutu bazine tene nabo kwa kwasa kuchikoka yongera wakachayira aha konkeche nani nyenda ngu president nkahati nka president Museveni abantu be structures ibi aba ba political leaders ibi
abantu ba NRM nangwa n'abacyaguranye reka ndeke kugira ngo ugu nuwe yasingi abo kwa karuru nitu tukini kandi tini koko katekateka yakarure sha yona nakahinduka so mbwene tingwena kugira ngo bona bari mu gishayi sitegerezo rasingi konke kindu kwenda ngo manyise nyo manifesto zaba abantu zona katigira ngo nunungi konka uburungi bwazo bazikwasa baha hati ngacyaguranye kandi akarebaga nashitama n'abantu be bantungamo bambara bakasese nabashomera manifesto ngo bagende bagigambira abantu tinka kirebaga hati ababandi bone tinkumanya ngo baba bene konka ababene ninga mafabi for example kandi akarebaga obuyayitsire abantu bawe evasi akaba traininga akabagira ati kunda akwate ntebe nitwe abanyayuganda tukamwesiga akatworeka we ya security manya abantu ubwo kureba baremera hari president Museveni nabareba we out bamanya ngo nicyo for example hati nyowe omu NRM ko twantugamba twena katugamba amase president Museveni has completely failed corruption issues. So neshonga mpango konka we don't have alternative leader but now utwakubasa kugira ngo ogo twakumuhereza karuru nabasa kubasa Uganda so obaremera hamukurisi ahabo kuba we yashobije peace and security yare no manyango no basa kusora yekorere byawe byone byo kwenda so ubwire bo so we bari submission yawe oyineda chikibiri kandi nyozo ko seje ni dakika zanjibiri omunyambarira wena no munyayigando riyo noreba Eva 7 nitwe ninyenda kukorektinga chiko kugira ngo umucomozi ndu kuba nindya na poka ne sente zanje ezindu kuiho mu company yanje area construction materials building and construction materials nyowe ninguza amabare ninguza mushenyi ninguza amatafari na nebide bukugenderaho numwenku ya sente zinkurya mucomo endijo business abanyambarira numujimanya abu kukora nimwe ningura amataka ebeye kitemba ngarika ngaguze nyo wija ningurita karyanje miliyoni 5 yes nyo weti ndukuma nandara mafaba hori oyijemba ro correcting izina ryanjye gambera abanyambarira nyo weti nyine sente za FDC so bareke emperero kabashuma baze kuntega bakugira ngo nyine sente kandi nyontine sente so nandara mafaba president wanje hori ninkugambira mu kamera ijagura undumbara ogambira abanyambara na munonga bekibina kito cya FDC obagambo tevasi nyotinga muhaga sente za rukurya ne sente actually hino bunsha bekibina nkashaba bagenzi banje bapate najya ntumunkoreho auditing kumurashange nyine property yone y'intunjuro bwire bwa FDC ntejo mu gitware ne yanyu and they did the auditing bashanga buri property yinyine nkagitunga ntakabire na mu bintu bya politics nyoburi kinyine cyona nkakitunga ntakagire mu politics bimwe nkabisirarta ebindi nkabyekora ebindi nebyibanyi yanjugire ningashina nebyahira abana be so what do I have which property do I have erujuro mu politics edakika zawe ibirizawayo beka akazindaro inaka bari kwakosa kandi tukuzom break yabare amtewasa program kandi ni sima bona abahayebtekateko y'abirunji ubundi mwe bitutera mutoci tukajejema nawo nyenya ndaktwara mu gishogo kusima onchitine sabya bakama abo kora arrangement nunje kutebekanisa kurura karuru kaba presidents mu campaign zabezi abo kuba ni ndeba for example nko mwami cyaguranye na nabandi mbatambura ihanga riyo natina kwa kwata mukono noko kandi aka orderinga tiwe RDC ari kuza kutegana saba candidates banje akakigamba ajya tugende kuri sembata umuntu utakumanye cyo gukora mwana ubwo n'umwoga muhango ogwere ku commission okozere kurangweheriza abantu bugabe na mnonga candidates abesimbire faraga beyaraza ba presidential kurangwa bakora campaign hati n'kikwata mukono koreka ekinde kiryo nkiza muhati abo kureba ngo mwe na abaramazi tago kumusiya hamwanyu candidates aba presidential candidates abo kubara amazuta
atatensana n'abapolisi kugira ngo ubundi izo barengeraho abantu abamba mutekatekaho kubahika bekwase polisi ngo yabatanga atoshangana benda ngo bakore saka kagisa wa polisi yatizibara kwizoko mayuge mwene ibintu zakuronda ijoro nako rundi kumba mazita atagibi so kongeje ngo nanterera abantu umuranga polisi teine ka zubwona na candidates bitu abakona bagendera bambine protocol ya polisi bari kugenderaho polisi netine kakwate ni kuza kuzibira so mwene wakwe kwasa tinizi at polisi yanzibira ubwo mmangu nisinya bwo natinda manifesto njya kubeyongera. Okay, webare munonga akandi nko kuyagamba umurebe wito murungi aho kuturebera tukusima akandi nibinji messages ninja kwija kuzirabamo abona narugiro mu kahumuro kongana imbasima turyo mu program yakadara ahari the villa ahari the arena and the villas hotel aho mu rembo urwambaro ticerize tubase kubantu muraho antijagaruka akande nana ikiganiro cyangwa omubwire bw'akaruru TV West neja kuberebera hamwe okurwa mu byaro okuza mu tawuni umunterane z'abari kurundo bururu hamwe n'ibiganiro turi mu cyanga cyawe esha yona turi kuretera ebiri kufayo amakuru gaho naho na buri kimwe cyona eco murebe wito aine kumanya nituza kucumisya yekumi no mukumanya abo kubekera abo cyona TV West neja kuba nechikwisyaho TV West nehinda Uganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente umukazana kare kubaza kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka yandikisha heji uri kutera star 238 star 3 star 10 hash asimu yawe abwa shiringi 20,000 zonka rero otegerezo mucha ubwo kusingura sente nyamwinji ubwo rikwirebera TV West buri zoba buri kwehandikisa ni kongera micha yawe okutoranwa okwetaba mu draw yo kwangura sente program y'umushonje hamwe no muneneserezo umuhanguzi naza kuba natererwe simu kurabira ahari noti 2 noti 9 anana mwenda emirundo yo kwetaba mu kazano niko ne mcha yawe yo kusingura eri kweyongera. Okwenda kwanjira umbuhereza umbyemizano utaferwa program yakadirisa biri rwa kashatu turi kwisyaho ibyafayo by'abazani nebiri kubakwataho akadirisa nikakorwa ganda mazoba arwo kubanza no rwa katano kugashamwenda okwisa shamwenda necwe kazihangwe aha TV West nehinda turi mu program yakadara ahari the arena and villas hotel aho mu rembo urwambara program ho twagikora kandi turi munsi tera tuji tureba campaigns zaba president aho zahika konka sofa esande ningashi ukwezi kwa hwire turi umukwezi kwa kabiri
kandi campaign zezi kugira kuzura mu zigendo misho nezo mutano munonga wakompeyaringa ningasho wagerageranisa na campaigns ez'emyaka eyenyuma ezitwizire mutureba ntuyibuza tugire ngo Uganda hata yetegereze munonga yamanya politics nikimanyisa ki yamanya abebembeze bakubagambira nibiha ebyona turumu ntubitera mutoci konka aturi kuzomu kahumuro twantutera atoci kureba ha manifesto zaba president batara bamwe na bamwe twine edacikanche kubasa kuba mutuhendera program yitu aninjira ngo buri umwe ngarike muheda cikishatu naza kutandika na Vincent base kuba anotera mutoci campaigns politicians chiri na nabuza kiri zuba wayegire muri iki mudagasa program nekintu kikuru munonga kandi ekyabanya Uganda bino kumanya ngo omwembezi weno murungi kaba nashoborora ekyari kwenda kukorera abantu be niwe wenka kuza kumuhaka ruru oshemeye kureba ngo ekyari kushoborera nikikwata habyetengo byawe ebirakombe cyeko muntu ebirayombe cy'abana bawe ebirayombe cye ensi yawe yo kutaha mu community na nihanga aho nhoro kuza kugira tumwe no mwembezo wo kuyangambira ikintu eki nangu tumwembezo wihanga wenka kwa twina aza candidates sabitu abenarimo abahansi okuruga abafraga bearas bitkuruga hansi mpaka hivi ecyaro kushoborera uyare no reba ngo nicyo cyaro kuza gukora ureke kikwiza kikatana umutero kansa program NRM ine manifesto nkakibintu hati omwebembezi aryaha constituency level inga agombora level ninga hishaza ubuyabe nakora campaign ze za primaries akabaye nebinje byabira nagambira abantu kandi ubwira katine manifesto ngo nari muntu yakugendera nkuni yari kushoborera abantu akabagambire bye nk'umuntu kandi hate kibina kiza kigera manifesto yacu ikize kubana kikorera hebinte byacu oyihiro humwe bemeze yabe nabagambira nawe no following ekibina naka manifesto yacu hate kikwiza kikaretera ubuzubu ikingwe n'abantu abo kutureba betegereze omwebembeze waterera akaruka hafraga nabona ija kuba nakora nicyo cyumwe eby'umungenderwa ho yitu ya NRM nabasaba ko ya promise injira ati nyenda ko mbekora itindo hari yahiguru omurusozi arakwena guko ya hakaru kongo shanje ecye cyo mu manifesto ya NRM kitarmu chikuretere wataraka abwayimeni yakanke biro twitoge byatugambire kare natubi obeno manyangu mwebembezo wawo gwa ine frag na gendera hangenderwa ho y'ikibina iyi president ari kujana ashobora abantu mwene batejama tu president yaba izoro micweka byabo yaba nashobora ngenderwa ho yitu ya NRM ebyari kubagambira nibyumwe RCC riche ya persona kwise frag byashebe kwa nabaganda webare muno Madam Ivas nataka herizo mtoza porogo ndachikisha tukanashoti za ndachikisha tuzawe ati nyowe campaign za president ndio ni nkorogo ko kusimure bye biwano biha abantu yo umugambi warga higuru ngo mwebembezo yesimbere bamurebe nkabo kure president Museveni cyo nincishazamu kandi nincishazamu na no mwizine rya Yesu ati chito aba FDC twantu gamba baturebe nko ebyebyo abantu abagura undi bagambira amazuma ngo baterero mwebembezo ubakure ngo washikire omwebembeza ari kumanya bizubu byabo omwebembeza ari akwata nshonga z'abakaza ari kuzicenga omwebembeza ari amanya to mwana ogunaye target ninge nshonga z'abani nshonga z'amaka omwebembeza kumeshonga z'amatake bintu nkebe konka wazagamba ngo nho oryo muntu waye naremu rero ngo nho orufara abantu bakwate fara bamuhakarura tine hakubatwara ebyebyo ntuza kubisazamo kuba ntwende cyanga kitu cyambarira kigendo misho tutukwenda bafaro musite esite negaruka higuru terugaruka nyuma abantu nambwe n'abaryo musita besimbiro ho nkantebe y'abakazi abarukwemanya ngo bafara ito turgo mu developing country nenda abantu abaru kugendana no bwire terukwenda bafara baraze kugariza site nyuma then nagaruka muramwa presidential campaigns nyowe nindangirira in advance kumwe numwenda kunkoma electoral commission mwije thozi konka nyowe nimanya nandara mafari natwaro bwa president deri nyowe nka eva strategy shand presidential envoy nandara gakorabaho nimbandi cabinet minister
nambwe n'abanyambarira site nimbaraganisa ngwe kisange cy'urukwija numba mwine cabinet minister. It's a good dream. Yes. Okay, we bari madama Evans. konka Eshongaze wazuhura kandi tukagana abo kuba kuri jera nareba kandi tuwe nabasa kuba no yasinga karuko bwa president. Omame kano campaign ze zitandikiro yegire muki. hati kampeni zaho zitandikire ndebere abantu babiri abatwire binamane na hatanuku nibo bagenye abandi aba bamafabi nabo amane gakiboraboramo ndebere cyaguranye na president Museveni. Still they are still leading kureka ikirungi cha president Museveni aine patsi eze nk'omuntu ezitahana zitera enaremu munonga kukira kandi bicweka ibibabire barumu. So hati katijire ngu patsi ezo babagana nangwa na Museveni abiri na mukiza y'abantu konga ko bakubagana then nkakunu ya Western Uganda ekahereza Museveni then Museveni natekwa kugaruka abe president. So njire ndebere icya kabiri mu campaign zitandikire inshangire ngo president Museveni cy'abantu bingi bakikumukunda neza sha takwikunda kwimbuka konka hati for example tinkwenda ku criticize umuntu konka FDC abagitandikire nkakiza besije hati tumwana mutarmu kandi ababingire kiza besije nikigambwa n'aba bamafabi. So ijijo bakandi bagira ngo aba bamafabi president Museveni akabaha sente bataganise kibina. So hati kiza besije na group bandike kindi kandi bari abakigoma mbweno shanga hamo mwami kabe hecho ticyuruho bwa mushija bwona konka anyway ni cyugambwa. So kandi bitwire nibigambwa mbwino umuntu waza kutandika ikintu ngahate ukashanga president Museveni yargo mu party yaza kutandika ikindi harwe songa mpango y'abantu bashimiye kubana bagamba ahabwinki kintu cyabakite. So ikirukurugayo ikigambwa abakirgamo umwe nikizomitema y'abanyayuganda bagumana bakigamba. So haho bwine kugira ngo eze sente tukarebana zitungwa konka ebe bintu bitwire nebo. So ecyamuhero nko kutwa nagambire government na manifesto zona nungi konka abarakwatwe abarahirwe bakatunga obwebembezi abarabene babaza umuntege batunge manifestezo bafirifiringi presidency manifesto ziyambe umunyayuganda banzi we barakazindaro campaign zefree watambwire ho mu campaign zeze wazishyireho nangwa n'ibintu cyo byo yegire muniza kuzarya icyo konka ine kinkwenda kugambaho ukurota n'ukurungi konka ino kuba over serious and over ambitious ukaruta ikiroto ikitakabahoga ikitarubaho kandi kitarukubasa no kubaho hate birote mu mwaka tukaturota ngo nyunavuga inyonyi naba pilot uza kwimukoto sanguringa imutingera kuvuga birote mwene murote mwenda na munywanu hanje FSC ebirote bya munarota na mwene umushabire abanyambarira mushabire abo kwa FDC FSC agisigire mu wenga echo ncho kubaza cyabyona aha karuru tarayitere hatunuza kureuza by the way be careful mutekana sa program umbyange bitukwanza munangu kutamba amadangu abatakutambura tubakureba mfundo chance natambura wo myanyo ko inta kusaro mende side za tororo umwanya magotangu ni kisoko in a village inabanda batukweta opinion leaders key stakeholders. So ogumanya bako takisoko action hotango do yari kuzaro ino muntu obanyerekere ino before tutaka kozire mukoro twara tuzamutuganira n'abantu tubatebekana zo mukoro. So nkazo mucyange cyo nashangara mu opinion leader obora kubirivinjiramo umuntu magira ngo Elias rutugus yagambe kigambo twena tukora ki ntubajya ngo Sara yatugambira itabaka ko batuna tukora ki hati nkashanga yo gumushija bakamwita bangu ni izina ryo yanje bono mama zinagabaga gomeri is an opinion leader abantu no bari kureberaho
he's a former headmaster nkashanga na notinga we buri candidate we na yesimbiri ayine copy ya manifesto ye every candidate ncho kuba ko mbagambira nanka manifesto zanyu muziteke social media abantu bafune ease to access them konkanka nka FDC kingumanya yine na manifesto akwa have never seen it bumba jigamba manifesto konka nkashanga ine manifesto zishatu of course nani ya NRM ajini nagumana atikinga kakuzamukoro kwa NRM president Museveni yanagamba ninga subur candidate wa NRM yanagamba agumana atikinga nazomuka omukope yeye agumana atikinga akorana notice omukatabo kika notebook hire kinamwejireho kari kumara kubangambire kuba kumara kora campaign zibona bashitama abita bashitama mwanya gumwe abagambira kimeni ndebo manifesto nane bagamba arare ndibugwa hikiri hatu buri omwe na mu ranking yamara kora official announcement bakora to wancenga so ine kinyegiremu kana ninshaba ngo itwito kunuya ikinyegire kuri kiri muri bagambira abantu batureba chikorese omaka gawe chikorese niwe nko muntu senex yana agamba chenchura tikinga cancelinga marking ndanka yana agamba tikinga marking aha bwenchi bakanditsa bamwe umutekanisa program nibazarare amazima agakwato muzindaro ahendera atine cyagambire kiruganyira abantu kitine cyuganyira n'abantu nakakina kaki hatugo umuntu ogwe yazarare nkebevasi yanagamba aha yagamba nkebevasi yanagamba hatugo umuntu we convince tota kumhakaruru none ureba ngo muno kucunanka kwinji kiyangari yawe kujeteka hanze ngunyo mwaperezo wa bururu niza kuba cabinet tugasiriki kandi utine cyo watugasiri you be a cabinet minister ile kitwarebire tukirebe ngo ine cyo watukuri ntugamba uruguto ngurahariya turumutu za kururukanyira tuti you have never talked ngo urufita bwana bakagita making kandi yesimbiri nona nkora kutora kwereza karuru ugariko rabyo mugureda ugishishe so really gambira abantu you give a credit where it's due etwakolire jote kinishima kenda kumarampere ko muntebe ninja kuteka mutiki ntukimaintaining bene betaka kozere nkabyafura tugitereze teke yebirunji nyana musi edashikaza wazi kwatamu na nyana ngunkore si cyase ko wagamba tusi tuhenderere nusiwe kare wakoze rotyo umutegano sa program okunani ngamba opinion leaders kimbe ni ndeba nashanga mu NRM niyo part erukusinga yo what we call pressure groups nozomanya buriya nani kugambira numuni ngambire binde biro mu karura twine 3.6 million voters already we have got 2.2 million votes as to bank injire Electoral Commission aha nominations nabo buriyo tukabukinga wateka no bwito bwa structure 3.6 bwaba 5 point something I mean 6 million there waza kuwihayo twayongerana n'umundo gwa Senex abatine pate kungano bahagera ki NRM na president Museveni nabo bariyo aine abantu bera ngo twakaborenga 20 bariyo hati yes hata yabantu abo aba munywano wanje wintungamo nabo bariyo bakutera karuru ejo ni indication eha neyereka mu president Museveni yayiha y'ubururobo ito twetine vision ninga mission yitu etwentwara itkweta una 13 million and plus votes. That is our target mubuzo gu target yabo nubungaye kuri arenge 20 muri imbara Eka twachiro ninjira Zephyrin obugambo bwo bwamuhere anyway twachiro mu Senex kusaka gishako gumize muhendero y'ineda chikazawisha niziba ziri 5 kandi ukawamuhitano we bari munonga ati niyenda twikirizane nyongo umuntu ngo kuwabuza campaign zezinyegere muki abanya Uganda abari kuciro bwinji hati ntibahurikirize nshonga ndangwa no mbebembezi abahansa abarevezi zahansi abari kwenda kubinga abo kugira ngo tubaperformingire babina harisi so umweno oboteka ibare katota obukora ki ko kuba waba no manya ngo tora performingire to their expectations umanye ngo notekwa kutaha iki no muri mbara cyo abantu bari no bahaya na mwenu bwana Zefa nyenda kukwamiza ngo flag zinyinji mutazibara abo kube cyo kubanza abamwe bakazikwata mu buryo butarubwe aba kabiri bazikwata barukorese sente
nangwa abantu barino babagambira ngo numure mwatwire sente mukatunga flags konka kana karuru kenshonga ntwenda kuterera bebembezi abo turi kureba ngo ibintu muramwa namwe iki kiyanagira ngo nyowe nyene abantu kama 20 abo ati tindi mu kibina agotegara mazima nyoni mpagere kibina cya inare mu nico ntwire munje simbere mu mirundi ebiri kandi ningumiza bamuna kucagerana hati bateshonga impango munonga ninyenda ngo abatezi bakaruru hati twegeje na President Museveni nangwa nindeba ryo nakikozesa munonga actually nchayinire na manifesto okugambira abantu ebyari kutekateka kuzakora twagaruka ahamuramwa kugira ngo turaze gutera rumwe bemeze no kwakora mu kibina cya NRM ninga ari mu cya FDC konki ukabanza wamureba as an individual emitekatekereye nabasa kushitama analyzing embera itweze imweze mukora mu ngamo za kutera karuru bwo kuyahiza kuzereba yagira ati for example kasasuru muri mbare tuberire kizo ngo mwebembeze naronda ayine mubazici ngo kunkugira bambara ntinyo kumara nahiza ntukurahira in my first 100 days kasasuru ntija kubantu juguru mu kilogram kandi ejo neja ko story tumwebembeze umuntu atwire nateganisa kwa kasasuru muri mbara eco yacetegerize aba boda boda batwire bagura epici za miliyoni 11 abumborekire ngo haru za miliyoni 4 mbara eco cyahereze kwatana kimanywa so abantu bariyone betegereza ngo abebembeze tushemeye ku bantu baronda ahabwe intekateka yabo nico nyegira umukampini zo nico ndiyo ni kugambirira ngo aho nangwa arenda kusupportinga aho Evans okugira ngo uriyo mu kibina oyine flag wabo utarigireyo okoreka abantu ebyo kuza kubakora nebyo kutekateka flag ejo no kusigaza kati ico nahirize kucoma nkirebere no muri mbara cinjiza kubamo turiyo tweka kwetekateka tukashomesa abantu nico nubwo bujunazi bw'abayinji abesimbere kugambira abantu bituri kutekateka gukora no kuturukwenda okubiteko mu nkora abo kuba nkuna nabagambire government sente zine kandi butoshe twire neza leta konga bebembeza abanafu bimitwe akugira te sente government zeresererete kashkorezererete okwezerere mbara city kazijererete abwe nce zayo zitakozere ezisinjiro zikakora eza masaka zikakora ubuzibunu baburingaye ubuzibunu baburyo mbebembezi abo ateza zigezo kusubmitinga mwene kansibure sibura akagambo kamwe we bari munonga so hati nani nyenda kutera umuranga abanyambara bagenzi banje nyowe nyesimbire nko kuna nabagambire simbo yanje neshaha ikigenderwa cyayo no kugira ngo ubuntu bw'ibwire bw'impinduka haza kuturaze kuhinduraho shemeye kuba tuhinduraho tukurondake icyango munonga no buhereza nabwo tutakagira ngo turonde impinduka ukashanga ntuterera face izabo kubazibonire ukashanga ntuterera abarakora comedy ukashanga ntuterera abantu ngubine za nyanshi tubanze turebe intekateka y'umuntu turebe intekateka y'umuntu turebe byari kutugambira ubundi ne byakozereho na nahari koreka cyanga ekituru kuturamo twahiza kugendera hari gugumuramwa tukagaruka merit basically ndija kutunga bebembezi abakicire abo turi kutekateka ngo babasa kutizo bohereza ubu turi kwenda Uganda yite base kugenda mwe bari munonga Zefri naka sibura nanye ndamusibure aro honorable nywani wanje Jennifer katushabe yamara kunsinkira message ngo amuna tureba online menta kushumanya ngo online ureba jaza abantu barumba reba online barumba nsinkira message so Jennifer wa manya ine kinanye nangunterezemo itwenka NRM we have the right to rebuttal and correct these people's lies no chimanyecho era mwana muteze dakika nyabura we producer mwana muteze ka abudakika umwe mutongere ngo ito twine bishobora byo correctinga ibintu mbaro mbereba so banywano banje abantu tureba aba ya online abantu baturikize bari kutureba je mwe bare munongo kutega president Museveni umuhakaruru burufrag be yarawena wa NRM tikinga na wabo tarebere gishancheye reba basi tikinga wareba kakara ka yero tikinga itonegwe umurama gwito taro kande tuweno mu NRM ayine manifesto we have one manifesto zefa icyantekanisa nawe we na jang fraga we NRM tisatege yozuire NRM no mutama gomuntu no buhereza kunogera ngo obuhereza bukaba burungi nakaruru Museveni akuyakasingire ari umusaza abukwa ni manyanko muntu umukozi kandi urukundi hangari konkitwe itobantu nitwe turukwetwara nk'abamani deno bundi tuketwara nk'aba NRM munonga kukiza abandi ukashanga kirye kizubu umbuhereza so nyowe ecyamuhero
nk'uko abandi nka senekisi wo kwiyagamba abantu abatungire flags genuine bakasinga akaruru kaba abantu bakakatira akaruru bakabaheba sinzi nanye nimba supportinga kandi nimba congratulating konka bakatungira umuntu sobe bakiba karuru omungerumbi haka karuru bakashazemo ahabuku batahine kibaraba yambe abandabo ecaha muheru zawayo konka na nyenda kusima umaneriasi na timu yona ya TV West nangwa na pano yona kandi kunda jaha ni nyenda kuzitozo nkaza kafu wa reveranda kumusimiraho bweno nanye nimbendeza ebirungi byonka abanyantungamo n'abanyayiganda bona abatrocize yabarimo webale mnonga mwami chama ndukhendera ndukongera kuchurira mbarira site mutanise President Museveni na nekigambo flag Museveni umwana umuhakaruru mukamuhenkawe ebe byo kugira ngo umuntu babagambira amazima zefu yabagambira ngo ba NRM candidate sabine furaga ngo tino ine manifesto echo yakegambira yajya ngo Museveni wenkano waine manifesto so ababanda mukureba abo ngo furaga tibine manifesto azo muntu yesimbere mbaraste noriyo ngo nogendera aha furaga ya President Museveni ar manifesto ya President Museveni iwenkiwe personal iwe rukumanya bizubu byambarira iwe toine manifesto bantu mwe mutanise furaga na no muntu omukozi omuntu atiya wo mukure ngutaine muramatwina hakutwara mbarira site omisho ogwe mutamuha karuru kanya ochebere kisunguruzo ochebere buru wazirika kubizawa oyineda chikemo mavise nangwe no kumpanke ya kabiri naho cyo kubanza yenda kugambira abakutureba ese Museveni atasinga atakusinga iyo opposition kuzagamba nagamba Museveni ejo promotion no bano mutumba ayakwira gamba nandara Museveni actually all media zone arukuzagamba opposition atarikana Museveni akona karu ekiko na mpendera nacho yenda kwenda kuntuka bibiri echo kubanza twine reconciliations meeting as general mission kechibina akuba turiyo muco promoting unity na kugira ngo tumbecha ideology yitu egumero mwami cyugongo nimwaje berarugize bwera na nahandi na yitu rihanga ryona no mwami Thomas Tayobwa kugira ngo hagarikeho dayoroga imituma y'abantu ejo yahabere nka independent nkaba oza yote yo buzuruzu bwawe kwarashanje buruvari burumenjuma for example ko butukashaye bayembahereza ruzoni hakaze kizejiri kandi ndidi chikaba yabwe bajangwite katuze ko sima independent bakahirize tangible reasons so mwana kumwa kayumwa independent kwa kubotine nshonga mpango kujemesereza ko sima independent nkawa kashara bindebe puri ngabo tureke ideology y'ekibina ebizo cyamuhe president yanatana kwiza omurujo neji okutandika nebirabira na 2011 munyenda support buri muntu we narya hansi wa structure we nare atandije kumobarizingira president Museveni then ukwende ari abantu babiri abarebe bakuru ba TV Westage umuruka gonja hindukuruga umwami byarahanga chairman na numwe Ambrose Kwato abo boto bagirgaho kuzahana bantereza bakora abarebe bakuru ba TV West webare umurego witu wa TV West omurungi kandi okumanyisa ngweri zuba President Yoweri Museveni campaign zinaja kuzikora muri Amoria Kasavante Robert wa NPP na ija kuba ryo mu district ya Kariro Chaguranyi Sentamu na ija kuba oguno wa NUP Ompader then Mugishamund ariyo muri Chira municipality nandara mafavi we campaign zinaja kuzikora muri Ramo Mubaraka Munyagwa ariyo muri Sebagabo then Frank Borira tayine campaigns kandi Joseph Mabirizi na jakora umurukumi yekiganiro citu aho muto acendera konka to abatuine kabeho John ubwo isimbere ahabwa chairman bw'entere ya katano ahabwa district ya Ntungamo twine Eva Savenitwe ubwo isimbira hantebe y'abacara ahabwa mbara site umukibine cha FDC umani agaba Senix na wayisimbira ahabwa meya bwambara city amwe na ntebe Kime Vincent ogunarga NRM secretariat communications office hamwe na Zefrin Mahanji akanawe ani kadamhango mchibina echa NRM kusima ayo abantu turebera program abo muto agendera wabana gikusiaho nde area servitusa kandi twendeza weekend nyingi
enteekateeka ezahebwa omu porogaramu egi n'ez'abantu abazihayo kandi tiziine kakwate koona n'enkora ya TV West nehinda ninga abo abarikukurra TV West nehinda.